Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Kakinhun yele akai jongka Aphuyemi FC na Nagaland. Kan saya kun Pyrshah ya kahnyo Wasa FC na Juwai. Ha kasipho Tarik urimpang arhajar at pusaw. Kabre ka jingele akai quarter final kabakat do. Ha kalimpung yele akai Mawlangwir Football Invitation Tournament. Arhajar at fly do at pusaw. Ha Rowan do Stadium Satsnat Mawlangwir Southwest Khasi Hills District. Ka Mawlangwir Sports Club kalapintip ru sikipat ba jong kadong katan. Bagador buy tiket kanong sispasan voting ka marway. Berkansadan ru gajing ais ngo bahaya kipat ba ri football. Dakbaan sa pankhalay nusib yung tiket. Bad kiba job kin sayo ay kasong pisa ka basipo hajar, san hajar, lay hajar, bat ar hajar tingka. Kumta sa sisin pat ka Mawlangwir SC, kakot ka weri kipat ba ri football kadong katan. Makinwan bansaki ya katiga jide tay ba itanan ha katiga sngi.